مستونگ بازارہ ناشناس مردمانی تیر گواریا بلوچستان عوامی پارٹی سینئر راشور ماما نور احمد بنگلزئی پیران تک ویلا پد ملزم جستگا ویل ڈی ایچ کیو مستونگے گرلز ہائی اسکول پیشرفت تک لاش سے وہ اسپتال سرکنک بتگا وہ اجدری کاروائی پد کہول مردمانی دستہ دیکھ بتگا دال بولی شاعر حبیب بلوچ آور جنگو نور جان بلوچ یل ندے کے علاوہ تربت ہوا توم ناصر آباد کلاٹو ادگاہ دمگا در بندے ہڑتال سبب بازار نہادی و بیپاری بنجل بند ہڑتال جار حق تو تحریک نمگا جار جنک بتک مزن وزیر شہباز شریفہ گشتک کے عمران خان مریم نواز علاقہ رد زبان کارمز کنک بتک عمران خان بیان امی چوہے جنک بویت کم میں اے مرد و تارا مزنے راشونی گشت اشیے بابتا میں ماں تو گوہار چے سوچا تئی کارنی گنجائی وزیر رانا ثناءاللہ گشتک کے اتحادی گلانی فیصلے کے سرکار آئینی مدتہ سرجم بکن نواز شریفہ گشتک کے اتحادیاں سرپرائز دن دستے فیصلہ کو اتحادیاں شور و صلاح کنک باں پیسرگی شنکاری گنجائی وزیر فواد چودھری گشتک کے پنجاب سر وزیر مروچی فرجم وسط آمد کے ساڑی گتک سیاست تہا واد اخلاقیات نبیت گوڑا مارا انچی ویلانی دمپان کنک کپیت پنجاب سر وزیر حمزہ شہباز گشتک کے سرکار وتی آئینی و قائنونی مدتہ سرجم کن مریم نواز بابت عمران خان بیان آئیے منفی سوا پدر کن اللہ تعالیٰ منا ہما ذمہ واری داتک جو دمیشی کے محلوق کے خدمتہ بکنا رفائی پراسیکیوٹر شہباز شریف ہوا درست ملزمانی سرا فرجم جنگ مخالفت کو تک اسپیشل پراسیکیوٹر گشتک کے چالانہ اشتہاری ملزمانی علاقہ ضابطہ درچہ کاروائی کنک بھی حامد قصہ سلمان شہبازہ ہوار ادگا ملزمان اشتہاری قرار دے کے درخواست سرا فیصلہ محفوظ کو تک رفائی پراسیکیوٹر سینٹرل کورٹ منی لانڈرنگ کیس پوچھ دارت بود تک تئی کارانی گنجائی وزیر رانا ثناءاللہ گشتک کے سرکار آئینی مدتہ سرجم کنگو معیشت بحالی واسطہ تیاری اگا منی دست و پات بندک بودتاں گوڑا ذمہ وار ہما بنک کے اہاں ہی ٹولی میں سرا مسلط کتک اگا IMF میں واما ڈبل بکن دوست ملک مارا کمک بکنا گوڑا ملک معیشت تہا گیتری قید دریکارانی وزیر بلاول بھٹو زرداری گشتک کے گو امریکہ دریکارانی وزیرہ جوانے گپو بتک آیا گو گیندونندے نیاما کشت و کشار ITO توانائی بابتا بیپارا گیش کنگے سرا گپو تران بتک امریکہ افغانستان بابتا گوستے کشو کشو چیلا چاٹن دراہگو جاورانی بہتر کنگے سرا گام گیٹ زورگ لوٹی مزن وزیر شہباز شریفہ گشتک کے عمران خان عدم اعتماد ترسا پٹرول نہاد کم کو تگا پمیشکا نو کے سرکار معاشی پڑا باز جنجالانی دمپان کنک کپ گئی اگستہ 2018 ڈالر 115 کلدار بتک عمران خان ڈالر 190 سے اثر کو تک عمران خان سرکار گشتگے سے اور نیم سالہ ملک تباہ کو تک پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین اور پیسرگے صدر آصف علی زرداریہ گوں JUIF سروک مولانا فضل رحمان گندونندہ ملک سیاسی جاورانی سارا گپ تران دوئے راشونہ نے گپ سرا تپا کو تک درست سے سرکاری فیصلہ گوں شور صلاح کنک باں کیونکہ ملکہ گران بائی شرح یک ٹیک 42% گیشی چارشیا پت سالانہ بنیادہ گران نہادی شرح 16.54% وسطگے ہفتگے نیامہ گیشتریں وردنی چیزانی نہادہ گیشی بتک وسطگے یک ہفتگے نیامہ 14 وردنی چیزانی نہاد کمیا گیش نہ بتک ملک گیشتر دمگا موسم خشکو گرم میں بلوچستان گیشتر دمگا موسم سخت گرم میں احوادہ تربت سگدیو نوکنڈیا درستہ گیش درجہ حرارت ریکارڈ کنک بتک سندھ دمک نواب شاہ جیک باباد و سکر ترندے گرم کراچی گرم میں زور کم بتک